Kwaresma. Kaniting banala kapag masusyan, yabe tala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan, daring pamilya ng Cesardas at Luz Medina, pamilya ng Romeo at Adelaida Sibal, Mr. and Mrs. Kenneth Gimotea, Andelval. Para king anibersaryo ng kasal di Romel at Jane Bondok. Para king espesyal ay intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Viray, Elian Mikhail De Jesus, pamilya ng Prince Edward Dimitui, Catherine Ann Dimitui, Pearl at Jeff Bacleon, Carmelita Bondok at Crisia Lorraine Milo. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Nora Simbul, Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kembao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Dixon Oronce, Mario Pasion, Remio Pangan, Normita Castillo, Marian Esguera, Alberto Zevilla, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, at para king alanganggang kapainawan na rin kapatadtamong Mea Ngobie, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Amado Di Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Mylene Ong, Emilio Guevara, Priscilla Lopez, Jose James Felicidad Bondok, Ponciano Pineda, Juanita Galliano, Trina Yazon, Alice Smith, Elmer Lim, Rosario Alejandro Apable, Juan Pilar Yutuk, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang alanang makaganaka pa karela. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman, king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners. Si Cloud Tabo para king Horacio Imperata laban king COVID-19. King lagyuning pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit tayo pami, aminan mila ring kasalanan mi, at magpakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran, ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amig dalang dakal kasakitan ke kami, at may kamate na karing dakal na tao. Adwan mingini keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat meke kami, ing makaulo mong gamat.
Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo, ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila, ring sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo, ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula pabren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, letang miyango na biye. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalolo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong lubat kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sapi sa wiling aklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. King lagyonin, ang puwaning anak, ang puwaning banal Espiritu. Amen.
Antipono para king pamagmula, Ginoo, iking paratiming santungan, karing dakala panahon, ameng adabasan. Diyos ka, king kapilad paman. Anding meto nga pamilya ng Diyos, medipon-dipon damungan, king lagi ng ipa, amponing anak amponing banali Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginuda mong Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banali Espiritu, manatili asanang parati kay kayongan. At kekan timorin, Kakaluguran, king kataymikan da rin kay katamong pilupluban, ganagantalagin at sisyan ding sablata mong kasalanan, at aduan tamo ing kalam ng pakalulu at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Ginoo, ikang makibalo, king kay kaming pamangailangan bayo mi paaduan. Ginoo, pakalulo. Ginoo, pakalulo. Ginoo, ikang mituro kay kaming mamatawad at manalangin. Kristo, pakalulo. Kristo, pakalulo. Ginoo, ikay nga mano mong sasabihan, ae magbalik kay kang alang daralan. Ginoo, pakalulo. Ginoo, pakalulo. Ing Diyos, amayupayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapataw daring kasalanan damo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O ipa ming mayupaya, balikdan mo kami ikeng kay kanganak, kapamilatan daring sakripisyo nga duwaning Kwaresma, sopan mo kay sanang dagol king pamagnasa keka. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye at magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king the brooding propeta Isaías. King Ginoo nga ng magsalita, may ngari lang ka kung amano, king yelo at uran, ang mababaldok iba't king banwa, ban ing yato diligan niya. Patubuan ng tanaman at munye, bining tatanam at pamangan. Makanyan ing malyari king amano kong sasabyan, e magbalik ka na kong alang daralan, o eti paran, ing buri kong kayang daptan. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, impong pakibat tamo karing dalit. Ibat king sablarang problema, ing Diyos kakabos no ring taong makatuliran. Iba't king sablarang problema, ing Diyos kakabos no ring taong makatuliran. Parangalan niya kambe ko ing Ginoo, miyabe-yabe tayang puryan ing kayang lagyo. May nagapo ko king Ginoo at pekibatan ako, karing sablang takot ko, linigtas na ako. Iba't king sablarang problema, ing Diyos kakabos no ring taong makatuliran. Lumawek kayo kaya at tumula kayo, at eko mi pakarini. King taong madaligalig, king ginuminawas siya, at siya pekiramdamani. King sablang dusa na, kinamos ni. Iba't king sablarang problema, ing Diyos kakabos no ring taong makatuliran. Nalawa na la at ingatan ng ginuring maturid, at karelang sing kayang pakiramdaman. Dapat malulam yang lupa na, karing taong darapat pamikasada, at kaya lang lipulan, ban makalingwan la. Iba't king sablarang problema, ing Diyos kakabos no ring taong makatuliran. Neng mamaus na ring taong matulid, pakiramdamano ng Ginoo at kakabos king sablarang problema. Malapit siyang Ginoo karetang miminalo, at kaya lang sasagipan,
detang milalako kapanayan. Iba't king sablarang problema, ing Diyos kakabos no ring taong makatuliran, talakad tapo parangalaning maya papalita. Ligayat kapuryan keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ligayat kapuryan keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Itangan po, itok nang yun na ing sablang emaya padapat yu. Magbayo na kayo isip at puso. Ligayat kapuryan keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ligayat kapuryan keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ingginong manatili yake kayo, At kekan timorin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Mateo. ligaya keko o Ginoo. King panahon na ita, Jesus nga nagaringkay ang alagad. E kayo gagamit da kalayamano, aalang kabaldugan, king kay kayong pamanalangin. Andi mo ing daraptanda, ring pagano. Isipan da king pamangamit ang da kalayamano, malagwalang makibat ding Diyos da. E kayo makyapos karela, uling balo na ning kay kayong ipa, ing kay kayong kailangan. Bayo yu pa, aduan. Manalangin kayo, anti kanine. Ipaming at subanwa, sambanya sa ing lagyo mo, ikasa ing maghari ke kami, may pamintuan ing kaburian mo kaya ti sulip anti banwa. Ibiye mo kay kami ngeni ing pamangan na kailangan mi kingaldong iti, at patawaran mo la ring kasalanan mi keka, anti mo ing pamamatawad mi karing mi kasala ke kami. At mo kay paisawol king mabayat kapag subukan, nune ikabos mo kami, king marawak. Uling nang patawaran nyo la, ring mi kasala kay kayo, patawaran na kayo naman ng ibayong at subanwa. Nung eyo la patawaran, na kayo naman patawaran ning ibayong at subanwa. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kay katang kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Maya pabengi po kay kayo kan sa bala. Maya pabengi po mo. Dimdam tayo po ing panalangin o ing pangading tiro na ning Ginong Yesus karing kayang disipulos. Nung lawan taya at pakatingiran taya, iti po yapin ing pangadi daring alagad na. The Lord's Prayer, if pame, itiya ing milalarawan king mipas sa ebanghelyo tamong ene. Jesus, tiro nung mga di ring alagad na, king ibana, king ibangat sumanwa. Apansinan niyo po, king pangadi, king pamanalangin, ala naman pong pekidwang o pakidwang na requirements yung ginukaring kayang disipulo. Sapat na kanong maus lang iba, king ibana. Ibami nga na. Ibami nga tsupanwa, misamba niyang lagyo mo. Datang ing kayarian mo, mi paminto aning lumukit isulipan ti banwa. Pagana po, king pamangadi naman po kailangan ning magmaskarata pa mo king harapanan ning apong Ginoo. King pamangadi naman kailangan ing magmaskarata pa mo king harapanan ning apong Ginoo. Alipo ne po. King Diyos, alang problema kaya ang yang lumapit tamo o maus tamong lubas king harapana. King Diyos, alang problema kaya ang yang lumapit tamong mapagal king harapana. Ang yang manamdaman ka, ang yang maginakit ka, ang yang magtampo ka, ang yang sagad na ka o malungkot ka o masaya ka.
Sabihan mo ngan kaya at iya makiramdam at makramdam yake ka. Emo itang makramdam yake ka, nune tanggapana ka. Tatanggapana ka. Ing tao, ikang tao, balo na kaningapong Ginoo. Ikang tao, kilala na kaningapong Ginoo. Balo na ing lamanan ng isip at puso mo. Balo na ing aduan mo, bayo mo paaduan kaya. Balo na ing aduan tamo, bayo tapa po sambitlan, ilapit o iyaos o itas kaya. Kutang, nano mo pong masanting nga disposisyon tamo o masampat agawan tamo, karasking pa manalangin, karasking pa mga di. It's very simple. Eta mo po sana titiplad. Eta po sana mimina, karasking pa mga dita. Karasking pa manalangin ta. Wari po ti niya nga manoy San Pablo, ne po, gumubalo, nung balo o at tatandanan niya, iti nga manong simbitla ng San Pablo tungkol king pamanalangin, nga na, pray without ceasing. Pray without ceasing, nga ng St. Paul. Ang tinamawaring sasabihan San Pablo at ipayapot kay katamong na, kasana tutok ng king kekang pamangadi. Uling ing Diyos, ipagkalub at ipagkalub na keka, ingaduan mo king sariling kaburyana sa kalooban niya. Tandaan ng tapo, map king tao, ing sasawaya king pamangadi. Map king tao, ing tuknang tamo, binata mo, king pamanalangin tamo. Pagana po, ing mabisang sandata tamo, ing mabisang pekabalas tamo, ban kanita alabanan tamo ing nanumang masakit king biyeta mo, alang aliwa no neing pangadi. Alang aliwa no neing pamanalangin. At yung tamo po king panauning Kwaresma, wari po, maglakbe tamong 40 aldo, magsakripisyo tamo, metong apawagana pa nagkadda, ning panaunan ning Kwaresma kay katamo, wari po, yapin ing palalaman tamo, patibayan tapang lakwas, ingugnayan tamo, relasyon tamo king apong Ginoo. At iti maganap mo, king kapamilatanan ning pangadi tamo, pamanalangin tamo. Ing pangadi, sikanan me anting tao. Ing pangadi, pekabalas me, pekasandata me anting tao. Ang panalangin ay buhay natin. Nganapin po ning metong spiritual writer, Thomas Watson, andaman ko po reting kayang amano, nga nang may amano. Prayer delights God's ear. It melts His heart. Prayer delights God's ear. It melts His heart. Talagat kawan po. Pakamalan kong kapatid, ing ibata nga tsubanwa, balo na yung kailangan tamo, bayo tapa aduan kaya. Karing balang kayo doanan, ngayongan pong maniga po, Ginoo, papamungan mo, king biyemi, ing keka nga mano. Ulitan niya po. Ginoo, papamungan mo king biyemi, ingke kang amano. Para king makalagano pa iglesia, maging mietong yasanang taimtim manalangin abalayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mo, king biyemi, ing keka nga mano. Para ka ring sablang bansa, ing kayaryaning Diyos, datang ya sa karelangan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mo, king biyemi, ing keka nga mano. Para ka ring daralan kasakitan, akit dasana, king pamanalangin, ing kasngawan, king karelang kasakitan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mo, king biyemi, ing keka nga mano. Para kaya katangan, mabiyasa tasa ng mga di, nung makananong dapat mga di parati at tapat, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papamungan mo, king biyemi, ing keka nga mano. Iyabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Paraging kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Romeo at Adelaida Sibal, de Mr. at Mrs. Kenneth Kimotea,
ati Ann del Val. At para king anibersaryo ning kasalda, de Mr. at Mrs. Romel at Jane Bondok. Para king special intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, familia Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Viray, Elian Micael de Jesus, familia ng Prince Edward Dimitri, Catherine Ann Dimitri, Pearl at Jeff Bacleon, Carmelita Bondok, at Crisia Lorraine Milio. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Nora Simbul, Maylin Soberano, Bensong Ong Senior, Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Dixon Oronce, Mario Pasion, Remio Pangan, Normita Castillo, Marian Esguera, Alberto Sevilla, at ding sa Blanca Patagtang Masakit. At para king pamanantabe at proteksyon ning banalay espiritu king familia ng Ani Razon at king familia dari Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapainawanda ring kapatagtamong meyango na biye, ti Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Harold Dalay, Ernesto Manag Sr., General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Maylin Ong, Emilio Guevara, Priscilla Lopez, Jose, James Felicidad Bondok, Ponciano Pineda, Juanita Galliano, Trina Yazon, Alice Smith, Elmer Lim, Rosario, Alejandro Apable, Juan Pilar Yutuk, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alanang makagana kapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, papamungan mo king biyemi, ingke kang amano, ngini puwadwan tami sarilitang kapagnasan. Oy pa mga tsubanwa, king kekang ganakay, pagkalugmoring kekeng panalangin. Datang sayang kayarian mo karing puso daring saplang tao. Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Mipuri ka Ginong Diyos, ng medo si Kluban ulining kekang gayapan, ting gamiting tinapay ang pangmikeka. Tinapay ang bunga ng gabun at pipagalanay tao, para kay kami, magawang tinapay ng biya. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Mipuri ka Ginong Diyos, ng medo si Kluban ulining kekang gayapan, ting gamiting alakay ang pangmikeka. Alakay pat kingubas at pipagalanay tao, para kay kami, magawang inumana ng kaladwa. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting daon karinggamat mo, hingi kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, hingi katang kasaplala at ning mabilog ng banala kapulungan. Oy pa mimiglalang, ibat king sablang pig kalumuke kami, iyang pangmikeka, iting alak, tinape at alak. Para kay kami maging pamanga na sana ning biye alananga, itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen.
Ing ginumanatili yake kayo, at kaya kante mo rin, iyat na yoring pusuyo, makayat nano king Gino, pasalamadan dayeng Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamadan dakang parati, at numan karino ipa Diyos kinalanganggat lubos mayupaya, kapamilata ng Jesucristong ginume. Balang banwa, mabiyeme kay kamiting masayang panahon, anong numi pagsadyan ing pamagmasusi king pamaylasa, kamatayan at pamanyubli ng mebye kambering mi bayong pusot kay sipan. Iba pagkalugme kay kaming espiritu ning malugod a kagalangan keka, at ning kusang lupa pamanyuyo karing kaparaming tao. Kabang gaganakan mila ring maulang may palyari, aminye bayong biyeke kami, kapamilatan ng Kristo mi gaganap kilugmi ing larawan ng kekang anak. Ulinida, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngaming ang pupuri. Banal, banal, banal yung Gino, Diyos sa mayupaya. Mitmo yung banwo ating yato, king kaya kang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Mapalad yung daratang king lagyo ning Gino. Hosana king kakatas-katasan. Tunay ka pinbanalo ipa, kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yung midawon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinuha na yung tinape at pasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karinggayang disipulo at ngana. Tanggapan niya idi ikongan at kanan niya. Idi kanakong katawan, amidawon, barake kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pasalamat kega. At binyan yung kalis, karinggaying disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikongan at minum ko kanidi. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alangang kang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran na ring kasalanan, dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan. E Kristo meteya, e Kristo sinubli ang mebye, e Kristo datang yang pasibayo, king kawakasaning panahon. Inyang ini gaganakan mi o iba ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawon miya keka iting tinabe ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming bagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tibuna na kaming anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod, kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming obispo, i Pasiano ing kay kaming obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling biye, ading sablang meyangu na biye, lalong-lalo na, di Alfredo Senior, Norma at Mark Herald. Tanggaban mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol ading sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya,
Ipang mayupayang tutukagom ning banala Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman kingalangan ka. Amen. 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 Nginipun ti mga anak nang inampun ning kay katamong malugod a Ginoo, maus tamong inikaya karingamanong tiro na kay katamo. Ipamihatsubanwa, misambaning lagyo mo, tatangke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo. Etiking yato at king banwa, mi pamintuan ing loob mo. Ing kakanan mi, king aldo aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King Aldongeni, at ipatawad mo ke kami, ring salami ke eka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke hipay, Saul king tukso, nunay kabusking maro. Ikabus mo kami ang king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasopaning kang pakalulu, para ti kay mikabus king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian nating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babaligdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimorin. Ipakita po ngening, mikakametong tamo, king kapayapan po, kay kayo ngang sabla. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Niyo'y kay katamong malugod at mapaglunas sa Ginoo Yesu Kristo, niyo'y kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaos king dulang ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga manong kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Antipona para king pamakinabang, pakibatan mo ko sana, O Diyos, ang makatuliran. Nengke ka, daralong ko, king kaligaligan, liligtas mo ko. Lunusan mo ko at pakibatan, dalangin ko. Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy paming malugodi kesa nang tatanggap kaniting sakramento, makapagtimpi kami karing makayatuming nasa, at sumulong karing bagay makarikil karing banwa. Itingan po aduan may king kapamilata ng Kristong ginumen. Amen. Luklok tapo para king kapabaluan. Please be reminded that on Fridays of Lent, we continue our cluster stations of the cross, culminating with the celebration of the Holy Eucharist. This coming Friday, March 11, our stations of the cross will be held at Cluster Phase 2A with the CWL as the support organization. The Holy Mass will be celebrated in Phase 2A. Therefore, please note that there is no Mass in the parish church. The schedule is as follows. At 4:45 in the afternoon, Holy Rosary. At 5, Stations of the Cross. And at 6:30 in the evening, the Holy Mass. Let us be one with our parish community of Phase 2A in the observance of this Lenten activity. Salamat po. Talakad tapo para king masusing bendisyon. Ingino manatili kay kayo, At kaya kante mo rin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, miyampang ne, umen ako ngani king kapayapan ng Kristo. Salamat king Diyos.